ndabasuhuje cyane kandi mbifurije gukomeza kunogerwa n'amakuru yacu twitwa Igika TV Rwanda, tukaba twagarutse ngo tubagezeho amakuru agezweho muri aka kanya. Nitwa The Fresh nk'ibisanzwe. Reka tubwire ko mu karere ka Ruhango umugabo yapfuye ari kuri rugo kuko umugore we yanze kumukingurira ngo yinjire mu nzu. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 62 wari utuye mu murenge wa Mbuye aho mu karere ka Ruhango yatashye avuye gufata kamanyinya, umugore we yanga kumukingurira ahitamo kuri rugo akoresheje urwego bimuviramo kuhasiga ubuzima. Ibyo byabereye mu kagari ka Mwendo ho mu mudugudu wa Mataba mu ijoro rya tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Abaturanyi ba nyakwigendera babwiye ikinyamakuru BTN dukesha iyi nkuru ko urupfu rwe rwatewe n'amakimbirane yari yagiranye n'umugore we kuri uwo munsi yapfuyeho. Bavuga ko byatangiye ubwo nyakwigendera yari amaze kugurisha ihene n'ingurube, noneho umugore we amusaba ko yamugurira inzoga ariko undi arabyanga amubwira ko nawe agomba kuzigurira. Byaje kurangira wa mugore nawe agiye mu kabari yigurira inzoga kuko nyakwigendera yari yanze kumugurira, ariko aza kwamusiga ataha mbere ye. Nyuma ngo bigeze nka saa 6 z'ijoro nyakwigendera yaje gutaha. Abasangiye nawe bavuga ko yari yasinze. Ageze mu rugo umugore we yanga kumufungurira, undi ashaka urwego ngo yurire urugo abone uko agera imbere, ariko ntibyamuhira. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri yemereye ikinyamakuru Igihe iby'urupfu rwa nyakwigendera ndetse avuga ko umugore we yamaze gutabwa muri yombi. Yagize ati ku itariki ya mbere Werurwe mwaka wa 2025 RIB yafunze umugore w'imyaka 50 akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake yakoze mu ijoro rya tariki ya mbere Werurwe mwaka wa 2025. Umugabo we w'imyaka 62 yari atashye avuye ku kabari. Ageze mu rugo umugore we yanze kumufungurira. Umugabo ashaka urwego yurira inzu, nyuma yitura hasi ajyanwa kwa muganga. Agezeyo yitaba Imana. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Byimana mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake giteganywa n'ingingo y'111 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ugikurikiranyweho agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu kuva ku 500,000 y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa kimwe muri ibyo bihano. RIB yibukije abantu bose ko itazihanganira uwari we wese ukora icyaha cy'ubwicanyi ndetse n'ibindi, kandi ko abazabikora bose bazashyikirizwa ubutabera. Uyu mugabo wo mu karere ka Ruhango reka tumubwire ngo akomeze kugira iruhuko ridashira. Twebwe twitwa Igika TV Rwanda, nitwa The Fresh kubagezaho izi nkuru fatanya na Omega Boy kugira ngo tubasesengurire inkuru ziba zitandukanye ziba zavuzwe mu duce tugiye dutandukanye, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu burasirazuba, burengero bwaryo, amajyaruguru, amajyepfo, ndetse kandi ntitwibagirwa kubagezaho inkuru zivugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ushobora kudusanga kuri Instagram yacu nitwa The Fresh 250 cyangwa se ukaba wasura website yacu yitwa igikanews.com. Turabashimiye cyane kandi tubifurije gukomeza kunogerwa na gahunda Igika TV Rwanda iba yabateguriye.